Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Hanif bin Muhammad Hairi. Ana min qism Idarah Islamiyah Alif. Sa'uqaddimu lakum al-khitabah tahta al-mawdu' ahamiyatu ta'allum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Al-muhtaramun, al-muhadir, Ustaz Taufik bin Abdul Latif, jami'ul ashabul ahibba. Ahibba fillah. Awalan, hayya bina nashkurullaha ta'ala alladhi qad a'tana jami'a ni'amihi wa minanihi alayna hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thaniyan, nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ahibba fillah, qad uqaddimu amamakum khutbatan qasirah tahta al-mawdu' ahamiyatu ta'allum. Kullu hadha laysa illa li amrin asatidatina al-mahbubin. Asallahu an yuwaffiqu ma sa'aqulu. Amin. Ayyuhal ikhwatul a'izza, talabul ilmi faridatun alaina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabil ilmi kaffah lirajul wan nisa, lissaghir wal kabir. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Ayyuhal ikhwatul a'izza, kun aliman wa la takun jahilan, lianna Allah ta'ala faddala ibadahu al-alim 'ala al-jahil. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Wa qala al-ulama'ul akhyar, laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhun ilmi kaman huwa jahil. Ayyuhal ikhwatul a'izza, la budda an nagtanima awqatana bi kasratil ta'allum wa taqlilul la'bi, lianna ta'allum waqti sigar yusahhilu lana al-iqbalil ilmi wa quwwatun fil hifzi. Qala asy-sya'ir, at-ta'allum fi waqti sigar kan-naqshi 'ala al-hajar, wa at-ta'allum fi waqti kibar kan-naqshi 'ala al-ma'i. Ikhwatul a'izza, ولكن لا بد لنا أن نتذكر بأن العلم بغير عمل لا فائدة لها. كما قال العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. لذا هيا بنا نعمل بما علمنا ونبدأ من أنفسنا. وأهم شيء الذي لا ننسيه، هيا بنا نبر والدنا ونحترم أساتذتنا، لأن ذلك كلها سبب النجاة في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. صدق الله العظيم. أيها الأحباب في الله، إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم صوابا من الله تعالى. وأخيرا، هيا بنا نختم هذا الكلام بالدعاء. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك الخالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. حفظنا الله وإياكم أجمعين. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.